Bizler bunun şoğumuzda, Müslümanların arasında öte
Жылына bir ay ortalamаш farz, demek koluna gelir. Bayıganda zeketin beş farz, demek koluna gelgende verir. Koluna geldi azlık kul dedi, koluna gelgende verir anda. Her bir desen Allah'la adam malı kudreti, takat, jetken de sen farz olur. Koluna gelgende yaratman farz olacak geçmiyor. Vayda kurtum fa'adilu, vayda kâne da kurba. Eğer söyleyip durman bozulur da bir yerde söz söyleyip koy degen bolsa, bir adamın faydalarını söyleyip koy degen bolsa da adetlilik bilen sözler aytıladi. Vayda kâne da kurba, jakın tuğanın bolsa da, ata-eneң bolsun, tuğanın bolsun, jakın tuğanın bolsun, dostun bolsun, başka bir bolsun, anın akızı üçün adetli olup sonra söz aytın. Uşu men atam ele, apam atam şu yerде korkmadan kaçan korkmayayım dep, жалган aytқан aram. Жақын туғаным келе, ушул жерде поддержка бербесем деп, ошол күндү жардамчы болом десең, арам. Өзүң да арам кылаптыр, анын арам кылаптыр. Жақын досуң менен эптеп, досуң талап кылаштыр болсоң, өзүң да досуң экөөңөр арам кылышты. Аллах Таала ошон үчүн адет сөздү сүйлөгүлө жақын туғандар болду да. Чындыгында Аллах Таала бүгүн бизде коомчулукта жеке бир адамдын жашоосунда эмес, коомчулукта ушундай маселе жаралып калды. Benim birinciden Lut'un bir деген mesele. İkinciden Cem'in, Cevdeş'in. Üçüncüden dostum, bir yılbaşım. Dördüncüden tuğanım, andan gelip bir tuğanım, andan gelip atenem. Oşaların talabı talaşmaya oldu. Tuğra, bu tuğra mes, bana eşim konuldu. Adetliklerin adetsiz, bana eşim mani vermiyor. Demek Allah da bizi buyuruyor da, jakının bozaları adetli muamele olun diyor. Sen de jakının da canı aslında turan bir vakit verir. Zaman verir. Variyatıyla ağzı Allah'ta bir mualeme anlatır. Umatı Müslüman bir konuda. Ben Müslümanım diye Allah'ta mualeme verdi. Ben Müslümanım degen o yaratkan sana tolu benim oyunu sundum oldu. Sen tıy degende tıyılam, sen kıl degende kılam. Dep söz veren ananda söz veren kıl oldu. Zalikum vassakum bihi la'allakum tezekkerun. Allah Taala sebep uşul mesele bu sebep kılat buyuruyor. Belki menizingere gelir. Belki oylanlar. Belki uşul dep zulümlük kılır. Büröğün aksına karşılık kılır olsa kova bulur. Senden daha güçlü var eken, senden daha kudretli var eken, bir zat var eken ister, özüne ezine gelirsin diye Allah Taala esket olur. Hurmatlı Müslüman bitkiler, bu ayetler bilen başlığının sebebi bölümcü vakitte olsa adetlilik degen cevap olur. Adetlilik degen bu sıfat bizdin yaşadı. Jeki adamın yaşadı. Yani oşondoy эле коомчулуктун жашоонун өтө зарыл болması. Коомчулуктун içinde yaşoo түз өзүнүн нурунда барсын десек, yaşoo өзүнүн багытында кетсин десек, yaşoодо сөзсүз түрдө адилеттик деген сыпат болуш керек. Кайсы бир коомдо ушул сыпат жок болду, кайсы бир улутта же жерде ушул сыпат жок болсо, акыбети хайран, хусран, зыян жана бакытсыздык өкүнүч менен өтөт. Ар бирибиз Кыргызстандын жашоочулары өзгөчө бардыгыбыз билебиз. Жашообуздан биз бүгүнкү күнгө чейин 3 жолу көккө өтүп. Ошонун келип чыккан себептери адамдардын чыккан көккө чыккан себептери адилетсиздик болуп калды, адилеттүүлүк болбой калды дегенден келип чыккан нерсе болчу. Демек адилеттүүлүк коомчулукта болбосо, адилеттүүлүк керек болсо жашоодо үй бүлө болбосо, ыдыраңды чачылып бузулуп берет ошол үй бүлө. Коомчулук бул чоң бир үй бүлө. Mamleket bu çok bir үй бүлө. Demek mamleket östün desek, mamleket aldığa çıldın desek, mamleket astığa çılıp mındanlar öldün desek, komşulukta da şu kenglik bozun. Hukuklar her bir adam özün hukukunu alsın desek, komşulukta da şu sıfattı, çıkarsız gerek adetlik bir sıfattı. Buna anlatılan Ulat Müslüman bitkilerinde, Jaşo'da mamleketlerden, dünya yüzünde kanday bir mamleket kalp olsun. Dünya yüzünde kanday bir ulut kom olsun. Her birinin izinde kanalda çıksak, o komşuluklu memlekette başbakan, birlik tutaklarından memleket, atayın üçke bölümü. Birincisi, mizam çıkartmadan birlikler. İkincisi, o mizamda atkartmadan atkarı birliği. Üçüncüsü, gözü bölüme varıp, sot birliği atayın memleket adalet futbolu sot birliği ormanlık kuşunu çeşitleri. Demek, İslam da bu mesele öte basın desene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabalar, andan keyin kelgen halifler, her bir uşul sıfatlarga elim okunup көздөгөн аракет кылган. Урматтуу Müslüman bitkiler, Allah Taala adilеттүү адамдар үчүн бир нерсе кылып алат. Колунан келишинче ар бир адам адилеттүү болгонго аракет кылат.
Meyli al, mansapta olsun, meyli жерге қатарда қызматшы болсын, meyli бай болсын, meyli кедей болсын, әркім өзінің тақатынан, қолынан келген, мүмкіншіліктен келген әділеттілікті қармаған болса, Аллах Тағала пайғамбар айтқан хадистерге күш береді сол адамдар. Аллах пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Әбу Саид ал-Худри радиаллаху анху қала Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Саид радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Инна ахаббан наси илаллахи йаумал қиямат ва аднахум минхум маджлисан. Шындығында қиямат күні Аллах Тағала үшін жаратқан ең сүйікті болған адамдар, жана Аллахтың жанына жақын болған ең жақын адамдар дейді. İmamın adilun en önemli adaletli imam dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adaletli imam degeni dini imam olsun, beyli adamları başkargan, memleketi başkargan, komşuluğu başkargan yetkililer olsun. Eğer adaletli olursa kıyamatta Allah'ın aslında en büyük adam, yani Allah'a en yakın adam olur. Bu Allah'ın silahları, Allah'ın bir majlisan. Kıyamat günü Allah'ın aslında, Allah'ın en ağız olan adamlar. Allah'ın rahmetinden ağız olan adamlar, Allah için en cek görüntü olan adamlar, en cansız olan adamlar. Bugün diğer adamlardan ciklenir. Bir adamlardan iki adamda ciklenir. Ömrüne varap, gereklerine varap, giyimine varap, oşunsa varap ciklenir bugün. Kıyamatta Allah'ın en cilkelişli adamlardır. Peygamber hadisinde bayandap, İmamın cairun, zalim alım. Zalim imam diyor. Zalim imam degeni padişah, memleketi başkaran adam, şahını başkaran adam, ayrını başkaran adam, bol degenen bir büyüklerini başkaran adam. Demek adaletsiz kılgan adamlar kıyamatta şunda yazılar tartışıyor. Adaletli adamlar da Allah'la şuna yol götürmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde aytadi, adaletli adamlar da Allah'la kıyamatın şuna bir minbarlarda koyuyor. O elin aslında yerine çıkan adam özgöç olur, büyük olur. Kıyamatta en var kakayıp durgan кезде Allah'la akayın şunday bir asıl taştan o minbarlar olur. Oşol minbarlarda adaletli adamlar oturadi. Endi var görüp suqanat bu kim boldu eкен? Bu qanday adam boldu eкен? Hormatly musulmon do'stlar, Peygamber sallallohu alayhi vasallam başka bir hadiste bunday dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi. Şu hadis öte kun koyup ko'ngil ko'radi. Sebep bu hadiste bir qancha degan bizga zarur bo'lgan masalani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salat kaffarat. 3 iş var adamın günahlarını juyut dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 3 nes var eğer oşol işti kılgan bolsang günahlarың жуылат. Salat darajat 3 iş var oşa eğer oşol 3'өө bolsang darajaң көтөрүлөт, бийик болот. Бүгүн биз мансап менен даражаны эсептеп калдык. Ертең кыяматта кадим менен даражаны бийик болот. Эгер ушул 3'өө болгон болсо. Salat munjiyat 3 nes var adamды азаптан куткарат. Adamды kıyışılıktan, orada maşakkattan kurtarır. Vatalatun muhlikat 3 diye sonra adamlık kıyatı çokluk dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Peygamber 3'ten de 4 desini ayıp koyuk desini alıp getirmek Müslüman. Fanlar kafarat alayım bayağı 3'ü adamın gözünü çüydürmen. Adamın gözünü tüymeden tarlap getirmen 3 iş. Faisbağın vudu fissamarat kıyınçılık, soğuk gezleri var. Maşakat болған кездерде сабыр қылып чыдап ошо дара алган адамдардын дара алган кезде суық кезде ысык суу жок болсо, жылуу суу жок болсо, айла жоктон муздак сууга айла жок, дара алган кезде ошол себептен Аллах Таала күнөөлөрдү жууп кетирет. Аны мындай түшүнбөш керек. Ысык суу турганда муздак алып жок болсо, абе түшүнүп. Айла жок учурда ысыгың жок болсо, жылып турган сууң жок болсо, сабыр кылып ошого дара алган болсоң деп. Namazların ardından namazları birlikte oturur. Meşke gelip cumaga asıl kaçan şu yerde zikir kılıp, Kur'an okup, dua kılıp, namaz okup oturgandı. Günahlarının bağırdı o şekilde çok getirdi.
darajанын кыяматтын көтөрөт. Бул дүйнөдө да көтөрөт сөзсүз түрдө. Ахиретте да көтөрөт Мухаммад. Ва иншалла салам экинчиси пайгамбар айтат, саламды жайылткандар, салам айтып жайылткандар. Урматтуу мусулмандар, бизде бүгүн мусулман болгонубуз менен бири-бирибизди тааныбагандарга салам бермей деген адат калып кетти. Танығанға салам береді. Таныған адамның күші береді. Сіз өтіп көтереді, бір-біріңізді көрмеген дейді, көрмесем ол береді. Қияматтың белгілерінен деген пайғамбарымыз, қияматтың астынан адамдар ішінде саламды тарабай қалады. Танығанға салам беріп қалады, танымаған çocuğun ешкім салам бермей қалады. Демек, шул іштерді ішке жайып іштерді, ішке асыр іштерді. Салам беріштік бұл қоғамшылықты, мұсылмандар ортасын бекемей. Бүгін мен тияқтамын деген адамдардың ішіндегі тура емес үшіліктер кетіреді. Demek ortada suyu vafa ettirman, ortada tuatımızı, gücümüzü beklemeye ettirman sıfatlardır. Peygamber salam ederim başlar olacak. وَالصَّلَاتُ بِاللّٰهِ وَالنَّاسِ الْقِيَامِ Adamlar tünde cırna ortalıkına gezdi, tünde yaratman destek kurup namaz okuyan adamların da Peygamber götürülür. Ondan münciyet adamlarda azaptan, kıyımsızlıktan, maşakkattan, mutlaka düşürsen Peygamber bayanda فَالْعَدُ فِي الْغَدَوْ وَالْرِضَى Açığın gelmede dahi razı özün bilgende de әрдайым әділеттілікті қарман болуы. Açığın gelgende әділеттілік болушы өте қиын. Açığın gelgende баяғы айтқан адамдарды тап кетесің. Ошол жерде әділеттілікті қармансаң, Аллах сені құтқарады деп адамдар естиді. وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى Қолыңда бар кезде дағы, қолыңда жоқ кезде дағы, экономдық, үнемдегенді үйренген адамды Аллах қиыншылықтардан құтқарады. Бері қолында бар адам чачады екен. Кейбір қолында жоқтарға таң қаласың. Ең артылған десең чачады. Қайсы десең чачады күнде. Қарызға батып, қолында жоқ болса да. Ысырап қылып, қайра-қайра қарызға батады. Демек, пайғамбарымыз қолында жоқ болса да, қолында бар болса да, үнемдегін. Қолында бар, бүгін бар, ертең жоқ болып қалуы мүмкін. Себебі тарихта қандай деген байлар өткен, бір кезде байлар ертеңнің қолында ештеңе жоқ болған адам еді. وَخَشْيَةُ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ Yana sırda, yaşının uçurda, kolundan gelgen uçurda, açıklıkta da Allah'tan korku dedi. Hurmatlı Müslümanlar, demek üç dese bizi azaptan kurtarır. Birincisi, açığın gelgende de, açığın gelgende özün karmak, adaletlilikti karmalı. İkincisi, kolunda var gezde, kolunda çok gezde de, ünümde, ekonomda, ısraf bulur. Üçüncüsü, Elin aslında da, üyde yalnız kalanları Allah'tan korktu dedi. Ondan muhikat, adamını çok bulup bir anlatılan üç dese bul, başok konusunda adamının üstüne bina olman, adamını başkan olan saranlık dedi. Demek saranlık adamın çoklar. Öyle saranlık olan gerek olur. Bu dünyada tuğanlarına çıkıp edezin, dostlarına çıkıp edezin, komşulukla çıkıp edezin. Kıyamet kavramında kurcalar kalı hiç değil yok. Saranlık eğer senin başkan olma olsa dedi Peygamber. Demek kolundan gelgen кезде kolundan gelişince saptar. Saptak bize bir okul saptaksa özün aşağı деген емес. Kolundan gelişince, imanın gelişince, üyülemi takatı gelişince, o şolda yaşa saptar mı, yaşlılık olur. O halamlıkta da cana hava olan erişi olan adamlar. Özün hava, ceyiz gelgende ceyibergenler, içkiz gelgende içebergenler, aram desin aytır. Görgüz gelgende görörgender, karmağız gelgende karmay bergenler, havasına havasına yetişip barıp kılırgender, erten oşol деген adamların barbuk kıyam çoklarından işlendir. O ayakcağın var bir nefsi, yani alim Müslümanların içinde var sıfat, öde Müslümanın çoklarından sıfat. Adam özün nafsımenen, özü sıyımı tanımadır. O maşallah ben andayım, Müslümanlar. Göçede Müslüman emez, dinsizler de hoşun resi var. Müslümanlar da özgöçü saklı oturan iş, maşallah ben güçlüyüm. O ben bana ilimliyim, o ben bana bundayım, o ben katay, bayım deyip, özümden özüm maktanım. Özümden özüm sıyımıp tanım. Eğer toraj oldu, adam oldu, Allah'tan boyunsundan resi oldu, bu en yaşlı resi. Böyle adamların aslında çıkıp özüm görsedim. Adamların aslında özüm tekevelledim, büyük sesini buldum, o şol işin seni uyanacak dedim Peygamber aslında. Hurmatlı Müslümanlar, adiletlilik turan aytқанда Peygamber, sahabalar ömür bayanını aytpa boşu mümkün emez. Adiletlilik degeninin tüm çoğunun Peygamberler gösterip ketken. Sebebi Peygamberlerin adamların arasından Allah'tan da en adalet
бизге көрсөтүп берген бул пайгамбарлар болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманында Бадыр деген атайын салгы ашылган, динсиздер менен каршы чыккан күн эди. Пайгамбар өзүнүн сахабаларын, мусулмандарды, аскерлерди тизге катарды. Тизгенде Суайт деген bir сахабанын бир аз ичи алдыга чыгып калды катарда. Пайгамбар я Суайт истави, Суайт түзөңүз dedi. Баягы сахаба түзөңүз бирок дагы эле ичпейт калды. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям я Суайт түзөңүз деп колундагы чугуну же тамчысын бир аз иштеп түтүп койду. Баягы сахаба я Расулуллах, сиз адилеттүүлүк үчүн келдиңиз эле бул үйдөгө. Менин ичимди орутуп койдуңуз, кусагыма сайып койдуңуз я Расулуллах. Пайгамбар ошол dedi, Суайт мен киммин билесиңби деген жок. Мен сени керек болсо эмне кылып коем билесиңби деген жок. Жанында Умарды билесиң, ал сени эмне кылып деген жок. Бүгүн ошо. Пайгамбар Суайт, алтын камчысына мен да кусагыма сайып жүрөм. Мен да ишке түп багында өшүк алдым менден dedi. Мына адилеттүүлүк умматтын. Пайгамбардай адам болбойт дүйнөдө. Бирок ошол арасында пайгамбар катардагы өзүнүн адамына алдында мен ишиме мынакей сайып коюп түп багым сен дагы. Баягы Суайт, я Расулуллах, менин ичиме түткөн эле, менин ичим кусагым ачык эле, сиз ичиңиз ачыңыз dedi. Пайгамбар ага карабастан ичиң ачып берди керек болду. Ошондо Суайт пайгамбардын ичин кармап, өпкүлөп жүрүп ушундай окшоп өпкүлөп. Пайгамбар баягы сахабанын ичинен таң калып, Суайт, эмне үчүн мындай болду dedi. Я Расулуллах, азыр астында бизди бир иш күтүп атат. Ошол жерге мен кирип келдим, кайра чыганымды билбеймин. Эгер чыкпай калсам, акыркы менин денем тийген нерсе сиздин денеңиз болуп коёсуңбу деп Пайгамбардын чын кучактап өпкүлөп берип ила ошо менен Аллахтан үмүт. Урматтуу мусулман бекорондар, адилеттүүлүк көрсөткөн адамдар ушундай көрсөткөн. Умар радиаллаху адилеттүүлүк тууралуу батыштын адамдар укканда, Умар бул адам эмес деген батыштыктар. Умардай адам болуш мүмкүн эмес, себеби бул жомок деген. Жүзмө-жүз мындай адилеттүүлүктү дыктап алып келиш мүмкүн эмес. Эч бир адам колунан келбейт деп бүгүн бир эгзеге батыш айткан урматтуу мусулман бекорондар. Умар радиаллаху керек болду адилеттүүлүктү биринчи үй бүлөдөн баштайт. Балдарынан баштайт. Али радиаллаху күндөрдүн биринде бир яхуди жөөт динсиз мусулман эмес. Бүгүн кээ бир мусулмандар ушундай түшүнүк бар. Динсиз болсо буну базарыш керек, бастырыш керек деген түшүнүк бар. Ислам андан тыят. Ислам ар бир адамдын укугун берди. Ар бир адамдын адилеттүүлүк өзүнүн акысын берди. Динсиздин да өзүнүн акысы бар. Диндардын да акысы бар. Атанын да, баланын да, кыздын дагы керек болсо бөгөк өмүр кайтып өзүнүн акысы бар. Али радиаллаху ошентип бир Али өзүнүн соотун жоготкон. Дин жоготкон соотун. Соот деген согушка чыкканда келип турган камчуга ошол нерсени жөөткүн яхудийдин колунан көрүп калат. Барып мен соотум эле, бер бияка дегенде бул меники деген баягы. Андай болсо соттун астына жетишке барабыз. Али ошол учурда момундардын амири болду. Али 30-40 мамлекетти башкарган, ошол убакта мамлекет башчысы болчу. Бир жөөт менен, динсиз менен барып, сотту талаш болду. Соттун астына барган кезде баягы сот, момундан амирсиз мындай отуруңуз, сиз мындай отуруңуз, экөөдөн астына бирдей адам бар. Сот, мусулман соттор эч качан адамдарды адилеттүүлүк болсун деп ислам бизде бүгүн сотто буйруйт, экөөдөн астына бирдей адам отурушун дейт. Бирөө мындайраак жак болсо адилеттүүлүк болуп калат. Экөөдөн бирдей отуруңуз. Андан кийин Алиге айтты, момундардын амири, ушул сиздин сооттуңуз экендигине далилиңиз барбы? Бизде пайгамбар айткан, доо койгон адам байына далил алып келсин. Эгер далил жок болсо, экинчи жол менен адам касам ичет, ошо менен иш бүткөн. Алиге далилиңиз барбы деген Али, менде эч кандай далил жок. Болгону эки адам бар, бөлүм бар, бирөө камбар, бизде камбар деп мисал койсок, камбар Алинин кызматчысы болгон, экинчиси балам Хасан. Ошол экөө күбө болушу дегенде, момундардын амири бараңыз сизге өйрөткөн болбойт деген. Исламда ушундай жакын туугандын пайдасы өтпөйт. Себеби так койушу мүмкүн. Мына адилеттүүлүк урматтуу. Балаңыз сизге өтпөйт бөлүккө деген Али. Ушу бейиштик адамдар мага өтпөйбү. Пайгамбарыбыз Касым менен Хусейн бейиште жаштардын мырзалары деген го дегенде, шалбоз, таболбоз бирок өтпөйт. Ошентип бир адамдын бөлүгү менен ошол жерде Али жакка тарап чечилбестен, баягы жөөт тарапка чечилип калгандан кийин, жөөт мусулмандардын ушунчалык адилеттүүлүгүн көргөндө, мусулмандардын башчысы келип, соттун астына Али менен узуттан көргөндө, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах келип айтып, сотто Али келип ошол жерде мусулман болду. Бүгүн биздин мусулмандардын зулумун
adaletlülük degende düştü bu. Adaletlülük de biz olayımız, adam benim oğluna var dedi. Yok. Birinci türü bu, yaratman benim oğlun adaletlülük. Allah Teala seni yaratsın. Allah Teala seni bu dünyaya alıp geldi. Allah Teala sana ömür verdi, ders soğuk verdi, büyü verdi, bağışa verdi. Diye olatan bir kere avamı ver oldu. Ayrıca ne senin ver oltan, sen de boşa yaratmanı kıştan durup başka böyle sıyırsan, sen için de en zalim adam oldu. Sıyırlığını adaletlülük boşa adam, boşa zat tatlık dedi Allah Teala. Boşa zatla vermeye başka bir yola verilen olsam sıyırlığını. Demek sen adaletsiz duran oldu. Hurmatlı Müslüman bir Kur'an'da Luqman el-Hakim degen özünün balası da Allah Teala Luqman degen atayın üstüne düşürgen atı var. Ya bunayya la tuşrik billah. O oğlum Allah'a şerik koşma. İnne şirke la zulmun azim. Çındığına bu şirk en çok zalimlik degen. En çok zalimlik bu şirk Allah'a şerik koşma. Oşun için Allah Teala meni birge Allah'ı taşlap başka bir yola varıştı. Tağlarına varıştı. Takalar değişti. Gözme çoklar tanıştı. Uyukçular var, süpürek paylaştı. Düzek var, mal soyuştu. Cenab-ı şunda işler kılıştık bu. En çok zalim. Yaratmanın akısını geçiregendik. Yaratmanın mutluluğunu vermegendik. Hurmatlı Müslüman bir bugün biz mutlulukta oturmaz. Ben mutluluğumu ver, bu mutluluğumu ver, diğer kim ver deyiz. Allah'ın mutluluğunu kim veretti? Yaratmanın mutluluğunu kim veretti? Yaratmanın mutluluğunu temsil edetti. Demek hurmatlı Müslüman birinci gerekli bu yaratmanın akısını geçti. Biz bugün adaletli adamlar da İslam'ın adamlar, alır adaletli veremez. Alır yaratkan zatla şerik koşkan adamlar, alır hiç kaçan adaletli adamlar. Alırdan var adaletlilikte sıralasına gereği yok. Bizde adaletlilikte bağlılık özünün diniyede durar. Özünün kitapta durar. Buna bağlılık var, şunda durar. Özünün narkoda, atamalar, sarmalar, dinde durar. Demek uşak parmalar durar Müslümanın konuda. Hayatlarının çocuğun adaletlilikten ağzını bilen adamlar var, yalan söylüyor. İkinci bir tür Müslümanlıklarında adam özüne boğun adaletlülüğü. Özün nafsı belen, her olanlar özün nafslarına zulümlük var, adaletsizlik var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam özünde zulümlüklüğünden da kıyılan demiş dedi. Advat İbn-i Bilinmez, 5 bir vakıfta var. Peygamber'e gelip gün sayıda ortalarına yarası koyuyor. Peygamber zeyn, ayda 3 gün karmadı. Cuma'da pancar içinde 2 gün karmadı, ağda gün görünmez. Olma degende bir gün alıp, gün alsa karmadı, çeyrece karmadı, ağda gün görünmez. O Abdullah, bundan ötürmesi yok. O Abdullah, gün sayıda orta karmadı. Tüdü ben namaz okumadım. Sebebi, senin dedenin sende akısı var dedi. Dedege zulmürlük var mı? Adetlilik kurun dedi. Senin gözünde sende akısı var dedi. Uktan tüdü ben namaz okuyabilir dedi. Okunda uktan dedi. Gerek olsa senin ayağının üyülerinde sende akısı var dedi. Allah'ın akısı verin dedi. Demek adam özünün dedeyde zulmürlük var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek olsa eşbiringer canım dediğine bugünkü, canım dediğine böyle oturma. Ce bugünkü, ce beyak oturma dedim. Sebebi canım dediğine dut deyip canım böyle dediğine gelen olmaz yavru. Gelen olmaz adaletsizlik. Yalan şunday olmak Müslüman Kur'an'da ikinci bir türü bu. Adam özün nafsında, özün canına günahlar sebeple adaletsizlik olur. Günah olan sayın adam özün nafsını değiştiğini alsınlar. Günah olan sayın adam özün yaratmadan alsınlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu kû enfusakum o imanlılar özünü tutmak özünü korkak ol degan. Allah'ın azabından korkak ol. Özünü ondan keyin yüzüne yakınlarga korkak ol. Demek adam özünün nafsını adaletlülük kılgan adam özün uşunday kıyınçılık maşakkatlarga korkpayt. Üçüncüsü başka bir bilen adaletli muameleler olur. Başka çocuğun adamlar bilen özün vermez, başkalar bilen de muamelege adaletli olur. Bu demek çok güven taraflar yürütülür. En birincisi başçıların kolasında alanların bu adaletliliği. Başçılar kolundan gelişince hareket kılıp kolasında alanların adaletliliği muamele olan hareket kılsın. Sebebi bu, yeter kıyamet günü ödevli çok uzak olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben sizlerge amara, başçılık kuralı, başçılık çılığı kanday ekendigin kavarı vereyim dedi. Başçılıktın hakikati ne ekeni aytayım dedi. Sahabaların biri, ya Resulallah, aytыңыз деп kayardan yönün götürüp aytkan. Oşunda Peygamber başçılık bu en birinci cemelik dedi. Sen en bari cemelik. Ey falanca mitip koydu, sen mitip koydu, tügüt koydu. Bugün Kırgızstanda 6 milyon var da bir adam cemeleydi.
жакындарына мен кантип адилеттүүлүк лазым деп атабыз. Демек урматтуу мусулмандар, ушул нерсе өтө маңызды. Кийинки айтып аткан нерсе, биз бүгүн адилеттүүлүктү башчылардан эле талап кылабыз. Бирок шарият кол астында катаканы жарандардагы башчылар менен адилеттүүлүккө басым өтө басым жасаган. Бүгүн биз башчылар мындай, түгү мындай, жетекчи деген мамлекеттер эмес, ар бир мекеменин жетекчиси болушу, ар бир окуу жайдын, ар бир жердин жетекчиси болушу. Ал мындай, түкүчө мындай, кээ бирлер анча болсоларга кличка кое албай болуп калды, бүтүп айтканда. Аланча мындай, түкүчө мындай, адилеттүүлүктөн айга кетти. Ал башчы болсо сен жаран болсоң, ортоңдо адилеттүү мамиле болуш керек да. Анын кылган жакшылыгын жакшылыктай билели. Анын кылган катасын айкөлдүк менен кечирели. Ар дайым эле бир адамды жебелей бергенде ком өсүп кетпейт. Ар дайым эле бир адамды жебелей бергенде бир ком астына чыгып кетти. Эгер комго жакшылык кааласаң, насааттын баарын айткын. Бизде шариатта ушундай. Баарында насааттын берин айткын. Тура эмес жолго кетип калып, барып тура жолду көрсөтүп койду. Артта калып кийимдерден батып чыкпайт. Жана ошондой эле балдар менен үй бүлөгө бала чака менен тууган менен болгон адилеттүүлүк. Балдар менен болгон мамиледе адилеттүүлүк. Достор менен болгон мамиледе адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк дегенде алардын эле акысын талап көрүбүздөн өзүбүзгө талап кылбастан алардын да берген адилет бар. Балдарыбызды, досторубузду, үй бүлөбүздү эң биринчи адилеттүүлүк, ошолорго жакшы мамиле, жаратканды тааныш. Жакшы тарбия бериш, жакшы адап акылап өзгөртүп бериш. Демек, урматтуу мусулмандар, жарым саат ичинде бул теманы бүтүрүш өтө кыйын. Бул хутбаларды талап кылган бир маселелердин бири. Хутбанын аягында ушул нерсе токтолуп койгон мусулмандар, Аллах Таала айтат: чындыгында имандуулар орунда бир турган деген. Аллах Таала кыргыздар, тажиктер, өзбектер, орустар, фаланчалар деген жок. Имандуулар жүрөгүнө ла иляха иллаллах Мухаммад айтылгандар бир тургандар деди. Демек, айырмалык кандай улут болбосун, жер бетинде ушул келген айтылган баардыгы бир турганбыз. Пайгамбарыбыздын хадистери биринде мусулмандар бир дене сыяктуу. Эгер бир жер түнү ооруп чыккан болсо, башка денелер түнү кайрылып чыгат деп ушул нерсени орузун тең бериш керек. Бүгүн бизде кээ бир мусулман жерлерде, кээ бир мусулман бир тургандарыбыз Палестина жана ошондой жерлерде каны төгүлүп атат, ый төгүлүп атат ошол адамдар. Ошолор да биздин бир тургандар, тургандар. Биздин колдон келген нерсе жок дегенде ошолорго бир дуа кылыш. Аллахым ошолордун абалын жакшы тур. Аллахым ошолорго жеңиш бер. Аллахым ошолорго жардам бер. Ошол жерде да тынчтык болсун. Ошол жерде амандык болсун. Кандай биз тынчтыкта жашап жатабыз? Ошол жерде да элдер өссүн, мусулмандар өнүксүн деп. Ар бир төгүлгөн адамдын каны, ар бир аккан жаш баланын, аялдын жашы ошол жерде текке кетти деп дуа кылып. Демек, жер бетинде ар бир келме айтканда баардыгы мусулман. Субханаллах ва бихамдихи ашхаду ан ла иляха илlallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشفنا من قول الخير وارزقنا العافية. Негізден бұл жұма күні үйде жүзде барлық мұсылмандар сенен дуаларын тілектен қабыл болсын тұрған адамдардың дуаларын қабыл. Аллахым мемлекетімізге, елімізге, жерімізге тыныштық болсын. Ошондой эле барлық үйде жүзде тыныштық болсын Аллахым. Аллахым қайыр сапада жүрген баштарына мусибат түшкөн, кемчилик өтүп аткан мусулмандарга жеңилдик бер. Ошолордун оор абалда өзүң жеңилдет. Башта түшүп келген кара бултты алар бизге кетирме я Раббы. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык бер, амандык бер, туруктук бер, өсүп-өнүгүү бер. Ар бир жарандарыбызга, ошондой эле мамлекет башчыларыбызга дагы жетекчилерибизге адилеттүүлүк, ынсаптуулук, имандуулук бер я Раббы. Эл менен бийликтин ортосунда, эл менен баардыгынын бири-бири ортосунда